Kia ora anō. In this session we're looking at kei te plus verb plus subject. Note that when we're using a proper noun and a person's name, we always have an R in front of that person's name. Nō reira, kei te kai a wiki. Wiki is eating. Kei te tangi a Timoti. Timoti is crying. Kei te oma a Mary. Mary is running. Kei te kōrero a Kingi. Kingi is talking. Kei te kai a Wiki. Wiki is eating. Kei te tangi a Timoti. Timothy is crying. Kei te oma a Mary. Mary is running. Kei te kōrero a Kingi. Kingi is talking. Kia ora.